Akisbani Imphal Nolini Devi na paupajari ahanbada maruipa pau North Eastern Council ki humputara mga suba plenary mipam ngasidagi Agartala ta horagani Sastra Simabal SSB linkat ki bagi humpumatoi suba kumun thoram ngasi pangthokli Kendagi Seltu Mantri Nirmala Sitaramana ngasi budget mamang ki wapam sing kanagadawdi amishung Lok Sabha Adhyaksha Om Birla na Sangsad ki geta khongjang changsin ba tingkre North Eastern Council gi humputara mga suba plenary mipam Agartala dang ngasidagi horagani mipam asida awang nungpok Raja Nipan gi Rajapal Singh Mukhyamantri Singh Chief Secretary Singh amadi atai official Singh saruk yagani mipam asigi hayang nini sanba numitta Kendra gi Griha Mantri amasung NEC gi Chairman Amit Shah na sabapati oigani maduda Donor Mantri Jyotiraditya Sindhya amasung Rajya Mantri Dr. Sukanta Majumdar ga loinana saruk yagani Mipam asida awang nungpok Raja Singda Kendra Sarkar na paikhatleba sakwa thaurangi project sing amadi tungda kari paikhatpa yabagi haibagi matangda kupna khanagani Ningsing bayai North Eastern Council asi Englishing ma jamapan humputara mathoida linkhalaba matung Englishing ma jamapan humputara ni thoida hanagi Pradhan Mantri Indira Gandhi na Shillongda masigi office hangdokhi Sastra Simabal SSB linkat ki bagi humpumatoi suba kumun thauram ngasi pangthokli Nongsu Bengal gi Siliguri da leba Dani Tanga da pangthokpa thauram amada Griha Mantri Amit Shah na chief guest oina saruk yakani SSB ki rejing dena lakpada Rashtrapati Draupadi Murmu na yaiba paujal pirakli SSB na Nepal amasung Bhutan ga Bharat ke tainaba antarjati ki ngamkhai paring ngak sentuna lakli Arunachal Pradesh ki Mukhyamantri Pema Khandu na hairi Miyamna pamdrabadi Raija aduda hydro power project amata paikhatloi Siang jila da paikhatkadaba Siang upper multipurpose project miyamna yaning taba phungdorakpadagi makha tarakpada Mukhyamantri na wafam asi phungdokhibani Siang jila gi Bongleng da pangthokpa thoram amada Mukhyamantri na hai hydro power project ki thabak paikhatpa matamda lamdam adugi miyamga hana tanaramgani Arunachal Pradesh lambi semgatnaba Kendra na lupa koti sahum marputara nipan kaithokle Kendra gi road transport amasung highways mantri Nitin Gadkari na hai hariba senpam asi Englishing ani kunmari tagi kunmanga gi oina Central Road and Infrastructure Fund gi makhada Rajya Taramapan gi District Road Development Project ki damak kaithokpani Lambi asina Arunachal Pradesh ki makai phawba samna handuna Rajya tu ki miyang wi seltum gi phibam phagat hanbadasu chauna mating oiragani Sikkim ki Rajapal Om Prakash Mathur na ngarang Gangtok te leba Raj Bhavan dagi National Integration Tour lamthakre Turasi Bharat Lanmi gi Tri Sakti ko na sinbani Turasi na nahasingbu zati asigi sakhut thaurangda saruk yahanbada pungning thogalakani Assam Rifles na Customs Vibhag loina na Tripura ki ambassador myoi amadagi lupa koti ani lakh humpurong ki mamal oigadaba surut phagale Cartoon chani humputara da haptuna purappa mapalam gi surut chingadu customs vibhag da khusina khre Assam Rifles na hoki bayimsa kaisa numita Mizoram police ka loina na Longtalai jila da ki lupa koti tare lakh marphurong gi mamal oigadaba surut phagat khi Assam Rifles na customs ka loina na Mizoram gi Samphai jila da ki hoki bayimsa kaisa numita supari kilogram lising mari samni rom phagale lupa lakunta lising marphurong gi mamal oigadaba polam sing adu makhata ba thabak lokhonaba customs vibhag ta sinakre Assam Police ke special task force na akaknaba paw ama phangbadagi Kampur Police Station ki manung chanba rangbeng da thihumbagi thabak satabada myoi ani dagi ganja kilogram kuntra hena phagale Rajya Sarkar na drug ki mayukta sangsin ba khungjangi saruk ama oina Basista Police na myoi amadagi drug sing phaki Kasar Police na jila adugi mafam singda asoyangam thokdanaba azad ok sing sek tobagi thabak leptana sathari Nambol kaithel da popam phambi singna numidang da posai sanghanaba mi thambada Municipal Council na kuthing jilakpabu yaning da phungdoktuna wakan mi pham sathari Nambol kaithel apunba lukmai sinthal lupna sinduna wakan mi phamadu Nambol hau kaithel da pangthokli Uttarakhand ki Dehradun da tha chi ki tara humdoi da ki tara manga phawba pangthokiba ICL season 8 ki mixed martial art ta sanagi ta kaman pangnaklaba Laisram Lakhan bu opagi thauram amangasi Bishnupur da pangthokre tabiri papawasi August Bani Imphal da kini
केंद्र सेल मंत्री निर्मला सीतारमण ngasi बजेट ममांग की वाफम सिंह खनगदौरी राजस्थान की जैसलमेर दा पांगथोकदब मिफम असिदा टुंगान टुंगान राज्य सिंह की सेल मंत्री सिंह हिरमसी की मतंग खननेनगनी सिंबा सही 2015-16 की केंद्र की बजेट असी मथंग सही की फेब्रुआरी अमदा संसद पुथोकलब याई मसी थारग सेल मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र की बजेट पुथोकपा थंगना थंगना निपालक सुब ओइरगनी सरकार की पाव अमगी मतुंग इना मिफम अदुदा इनोवेशन इन्वेस्टमेंट अमदी थबक पिनबगी थौरांगसिंग खनरब याई लोइनना सेल तुंगी फिबम फगनबगी मतंगदसु खनगनी श्रीमती सीतारमण हयंग जैसलमेर पांगथोकदब जीएसटी काउंसिल की 59 सुब मिफमदसु सरुक यागनी सिकंदराबाद लेब कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड ngasi राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुसिनरगनी कॉलेज असिदा पांगथोकप थौरम अमदा राष्ट्रपतिना मना अदु खुसिनगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 सुब परीक्षा पे चर्चा मथंग थादा पांगथोकलगनी मसिगी दमक रजिस्ट्रेशन माइको पोर्टल मथंग थागी 13 फाउबा हंगदोक्तुन थमले प्रोग्राम असी पांगथोकपगी मरुइबा पांदमदी महिरोइसिंगना परीक्षा थाबा मतमदा अकीब लेतना थानबा अमसुंग महिरोइ ओजा अमदी ममा मपासिंगना परीक्षा बु कुमई अम ओइना लौननबगी तमक्तनी जेरोलमदा केंद्र की शिक्षा मंत्रालय नहाय क्लास 6 तगी 12 फाउब तमलिबा महिरोइसिंग ओजासिंग अममसुंग ममा मपासिंग की ओइना MCQ की मवंगदा क्विज कंपटीशन पांगथोकनी रजिस्ट्रेशन तौब मतमदा महिरोइसिंगना मखोइना प्रधानमंत्री दा हंगनिंगबा वांग अदुसु पिखलकपा यागनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की गेट खोंजंग चंगसिनबा थिंखरे जेरोलमदा अध्यक्ष नहाय कराकुबा राजनीति दो नत्रग संसद सदस्य सिंगना संसद की गेट ममांगदा धरना नत्रग खोंजंग चंगसिनबा यारोय संसद की गेट ngarang कांग्रेस अमसुंग बीजेपी सदस्य सिंगी मरक्ता थोगनिंगतब थौदोक थोकिबा अमदी सदस्य अनि सोक्तुना हॉस्पिटलाइज तौकिबा दुगी मखा तारकपदा थौरांग असि लौकलकपनी मरक असिदा बीजेपी न वाकलकपदगी दिल्ली पुलिस न कांग्रेस लुचिंगबा राहुल गांधी की मथक्ता FIR अम लौखटखरे बीजेपी की MP अनुराग सिंह ठाकुर बनछुरी स्वराज अमसुंग हेमा जोशीना विरोधी लुचिंगबा राहुल गांधी की मथक्ता पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन दा वाकलखिबनी अमरोमदा बीजेपी की सदस्य निशिकांत दुबे न लोकसभा की विरोधी लुचिंगबा राहुल गांधी की मथक्ता ब्रीच ऑफ प्रिविलेंस नोटिस थांगटखरे संविधान की मतंग खननबगी थौरमदा राज्य सभा गृह मंत्री अमित शाह न पीकिबा वारोल समदोक समजिन तौबगीदमक नोटिस अदु थांगलखिबनी दिल्ली सरकार न मथंग चही की जनवरी अमतगी हौरगा चही चुपगी ओइना मकल खुदिंगमकी बोम्बुला थाबा योनबा अमदी थंबना सिंगबदा अथिंग थमखरे दिल्ली सरकार न ngarang सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग अमता हाई मफम अदुदा हौजिक नुंगसित सेंगदबगी अरुबा फिबम अमा मायोकनदिबा असिगी येंगलगा बोम्बुला थिंगनबगी वारे बसि लोकपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मतुंग इना इंग्लिश 2013 तगी दिल्ली यूनिवर्सिटी दा सही अमगी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हौरगनी वफम असिगी मतंगदा एकेडमिक काउंसिल ना थासिगी 19 तखनगनी पनबयाई दिल्ली यूनिवर्सिटी ना सही मरिगी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अमसु हौदोखिबा लेरे थौसिल असिगी मखादा महिरोय अमना फर्स्ट ईयर परीक्षा थारब मतुंगदा सर्टिफिकेट अमा फंगनी अनिसुब सहीदना डिप्लोमा अमदि अहुमसुब सहीदना परीक्षा थारब मतुंगदा डिग्री के सर्टिफिकेट पीगनी लेजिल कुंगना थाबदगी उबगी संगवाटपन मनम ओइरगा दिल्ली तमना चटपा रेलगाड़ी 13 की मतम थेंगथखरे रेलगाड़ी सिंग अदुगी मनुंगदा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तेलंगाना एक्सप्रेस शिवगंगा एक्सप्रेस अमदी पद्मभट्टा एक्सप्रेस न सिंगबा याउरी टेररिज्म की मायोक्ता प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अदुगा मरी लेनना सरकार न अथुबा मतमदा जम्मू कश्मीर बु टेररिस्ट लेतबा लमदम अमा ओहेनबा होनरिबा अदु माई पाकनी हाइना गृह मंत्री अमित शाह न फुंगदोखरे मांगना हाई पंदम असिगी दमक तंगाई फदबसिंग फंगहनबा होनगनी अरुबदा मरुइबा पाउ अमुखना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की 35 सुब प्लेनरी मिफम ngasiदगी अगरतला हौरगनी शास्त्र सीमा बल SSB लिंखट की बगी 34 सुब कुमन थौरम ngasi पांगथोकली केंद्र की सेल मंत्री निर्मला सीतारमण ngasi बजेट ममांगी वाफम सिंह खनगदौरी अमिसुंग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला न संसद की गेट खोंजंग चंगसिनबा थिंखरे पाउलोइजरे